Ndiko livhuwa huko tevela mafhungo fhano kha Belrand News one vha tshikhaḓi a vhalelwa nga Rofu wa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu nga u sedza ḽine ḽa ri vhasedzulusi vha ri zwi a konadzea u ṱola vhuhone ha tshitzhili tsha Listeria zwiḽiwani nga tshifhinga tshi sa fhiri awara dza malo. Vha ri maitele ane a vha hone zwino a dzhia tshifhinga tsha vhukati ha awara dza 24 na awara dza 72 u ṱalusa uri sambula dza zwiḽiwa dzo hwala tshitzhili tsha Listeria. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhena ḽa microbiology spectrum. Zwi tshe zwo ralo vhaḓivhi vha mutakalo vha ri tshitzhili tsha Listeria ndi tshone tshi vhangaho vhulwadze ha khombo vhu vhidzwaho listeriosis. Vhorasaintsi vha ri hu na u gonya ha u remiwa ha maḓaka lu siho mulayoni kha phendelashango ya ḽa Brazil. U ya nga ha mawanwa a tsedzuluso, ndingedzo dza muvhuso dza u thivhela izwo zwiito dzi khou kundeliwa. Tsedzuluso ya anḓadzwa kha dzhena ḽa Nature Sustainability. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho, fhedziha vha si hangwe u bvela phanḓa no isa phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwine zwa vha zwa vhudavhidzani. Ri wanala hanefha hune ha vha kha Spotify, TikTok, Twitter, YouTube na hanefha kha email yashu ya news@belrandbrands.co.za. One arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha tshi nga ḓi tou ri founela kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhalela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hone vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.